This is a durian pie. Mm. Mm. Oh. Ah. Mm. Wow. 3, 2, 1, intro. So let's go. 2,000 years Hey, welcome later. back. Another mukbang serye mga kabingka. For this video, magmukbang tayo ng durian pie mga kabingka. So, let's go. This is a durian pie. Mm. Durian pie. Wala pa ginahiwa ni. Mm. Okay. So, ganang subo, the durian pie. That. Mm. 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 Yung aroma sa durian. Mm. Mm. Sabi. Mm. 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 Durian pie. Mm. Mm. Sabi. Mm. Grabe ang creaminess. Diba? Mm. Isa hindi na siya init. Kuan yapon, lamig yapon kayo humok. Grabe, durian pie ba? Mm. Mm. Oo. Ah. Mm. Okay. Mm. 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 Me. Mm. 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 Lami asa durian pie eh. Mm. Ah. Mm. Mm. Grabe. Mm. 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 Durian pie. Mm. 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 Humok ka pinsa. Mm. So, goods kayo. Grabe. Nabusog ko fairness. Mm. So, namit ayo. Yeah. Depende sa mga kamingka kung unsa imong para sa ni soft drinks, kape, juice,
tea or ikaw na bahala, di ba? So akong giinuman is coffee, no? Pa, busog na ko, di ba? So ito po si DJ March in the place to be yo. See you in next my food adventure and food review mga kamiga. Bagus ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.